Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose kwisi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 6 z'ukwa kabiri. Abakozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bari gusiganwa n'igihe mu gutabara abantu bahirimyeho n'inyubako nyuma y'imitingito ikomeye yibasiye uduce tw'amajyepfo ya Turukiya n'amajyaruguru ya Syria. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko ufite ibimenyetso byerekana ko hari ibyaha bishobora kuba ibyaha by'intambara byakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aho muri Congo kandi mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru, imwe mu miryango itegamiye kuri leta yasabye abaturage gukora imyigaragambyo yo gushyira umujyi wa Goma ku mavi, ikizwe nka ville morte. Barashaka iki? Twayikoreye mu mujyi wa Goma, twayikoze dusaba iyi force ya EAC, Eastern African Communities, kuko yaje ku rugamba igahangana n'inyeshyamba za M23. Uko bisanzwe buri wa mbere kandi tubafitiye n'ikiganiro cy'imikino. Byose n'ibindi mbere ko bigarukaho mu kanya mu buryo burambuye, reka Florentine kwizabanza kubagezaho incamake y'andi makuru avuga ku isi. Urakoze Prudent. Abajejwe gutabara bariko barihutira gushikira abaguwe ko n'ibihomoka by'inyubakwa zasenyaguye na nyamugigima yaciye inturo kabiri mu manuko bwa Turkiya no mu buraruko bwa Syria. Abarenga 2,300 nibo bimaze kumenyekana yuko bahasize ubuzima, mu gihe abandi baharugwa mu bihumbi bakomeretse. Ibiharuro by'abahitanywe n'iyo nyamugigima n'ubu bitera biduga uko abari munsi y'ibihomoka bakomeza gukugwayo. Imbeho y'umurengera n'umwijima w'umugoroba byabangamiye ivyo bikorwa byo gutabara. Perezida Erdogan akaba yavuze yuko ikicago arico kibi kibaho kimaze gushikira Turkiya kuva mu 1939. Abenshi mu bapfuye barabo mu karere k'uburaruko bwa Syria kasinzikajwe n'intambara, harimwo ahari mu minwe y'abagwanya leta. Miliyoni z'impunzi z'abanyasiriya baba mu makambi yo hirya no hino ku rubibe rw'ivyo bihugu vyompi nibo bakariwe cane. Nyamugigima ya mbere yari ifise ubukomezi bwa 7.8, iya kabiri yakurikiye ikaba yari kuri 7.5 ku rupimo rwa Richter. Imirindi yayo yumvikanye kugeza muri Libani, Jordania, Israeli ndetse na Misiri. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yahamagariye amakungu gutabara abahuye n'ingaruka z'iyo nyamugigima. Mu ijambo yatangiye New York, Antonio Guterres akaba yavuze yuko imiryango iharugwa mu bihumbi yakozwe ko n'iyo nyamugigima kuruta abandi ikeneye kugarukirwako. Ibihugu biharugwa mu mirongo vyamaze kwemera imfashanyo. Ibikorwa byo kurondera no gutabara birabangamiwe n'uruherezi hamwe n'iyugagwa ry'ibibuga vy'indege bitatu bikomakomeye byo muri ako karere. Israeli imenyesha yuko igiye gutabara mu gutanga imfashanyo kuri Syria mu buryo butamenyerewe, nubwo Syria yirinze kugira ico isaba. Ubumwe bwa Buraya bwashize hamwe imigwi irenga 10 yo kuja gutabara muri Turkiya, ariko bakavuga yuko Syria atamfashanyo yasavye. Nubwo busanganywe imishamirano na Turkiya, Ubugereki nabwo nyene bwemeye gutabara, ndetse na Suède. Vladimir Putin yemeye yuko Uburusiya nabwo nyene burungika imfashanyo muri Syria na Turkiya, ndetse na Iran yemeye gufasha. Naho Ukraine nayo nyene iri mu ntambara yemeye gufasha muri Turkiya.
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu Antonio Guterres yaneguye iyicwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ry'umwe mu bari mu butumwa bwo kugarura amahoro. Uwundi yarakomeretse igihe indege yabo yaraswa iriko yerekeza mu ntara ya Kivu ya ruguru. Nta mugwi n'umwe urigamba ico gitero. Intambara zasubiye kuba ndanse muri ako karere aho igisirikare gihanganye n'imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisho. Inkuru ya Emmanuel Iguza mwishikizwa na Jean Claude Mwambutsa. Ibiro bya Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byavuze ko umusirikare wishwe akomoka mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Kajugujugu yarimo yarashwe urufaya rw'amasasu nyuma yo guhaguruka mu mujyi wa Beni. Gusa iyi ndege yashoboye kururukira neza ku kibuga cya Goma kiri mu ntara irimo umutekano muke ya Kivu ya ruguru. Uwarashe indege ntaramenyekana kugeza ubu, ariko agace yarasiwemo ni indiri y'imitwe myinshi yitwaje intwaro yakunze guhangana n'ingabo za leta mu mezi ashize. Abantu babarirwa mu magana barishwe, naho ibindi bihumbi byinshi bava mu byabo kubera umutekano mukeya. Mu mpera z'icyumweru abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bahuriye mu Burundi bongera guhamagarira impande zose zitwaje intwaro zishyamiranye mu burasirazuba bwa Congo guhita zihagarika imirwano. Aho nyene muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch riragabisha yuko hari impungenge kwicuka kibi gishobora gukomeza kwiyongera hagati y'amoko y'abahutu n'abatutsi biturutse ku ntambara z'umugwi M23 u Rwanda ruregwa gushigikira. Iryo shirahamwe rivuga yuko umugwi M23 ugwiriyemwo abatutsi woba warakoze ubwicanyi ndengerabutungane ukanakwegera abanyagihugu basanzwe mu ntambara ku gahato. Human Rights Watch ivuga yuko uwo mugwi usiga aho uciye ibimenyetso by'ivyaha byo mu ntambara. Yifuza yuko imfashanyo ya gisirikare iyo ariyo yose ku Rwanda yohagarikwa. Ubutegetsi bwa Kigali burahakana gufasha umugwi M23. Human Rights Watch ivuga kandi yuko igisirikare ca Congo cakoranywe n'imigwi itandukanye harimo n'umugwi witwaje ibigwanisho ugizwe n'abahutu baharugwa ko ivyaha byo gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu. Ndangirize aya makuru ya BBC Gahuzamiryango ku gisirikare ca Israel kemenyesha yuko hari abitwaje ibigwanisho biciwe mu mukwabu wabaye hafi y'umujyi wa Yeriko mu karere ka Cisjordani. Ibyabaye muri uwo mukwabu ntibiramenyekana neza byose, ariko umuyobozi w'abanyapalestina avuga yuko hari abantu 5 bishwe nijoro muri uwo mukwabu wagabwe n'igisirikare ca Israel kigatwara n'ibiziga vyabo. Inkuru ya Yolande Nair mushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Ababibonye bavuga yuko habaye kurasa gukomeye igihe haba umukwabu muri iyo nkambi nini iri Jericho. Intoboro zasizwe n'amasasu hamwe n'amaraso byaboneka mu nzu ntoyi yabereyemwe gutana mu mitwe. Abasirikare ba Isiraheli bavuga yuko bakoze umukwabu muri iyo nkambi barondera gufata abakekwa kuba abagwanyi ba Hamas nyuma yaho habereye ukugerageza kurasa ku buriro mu kibanza kibamwo abanye Isiraheli babimukira haraciye indwi imwe. Abasirikare ba Isiraheli baramaze amezi mu bikorwa byo kurondera no gufata abantu muri Cisjordani nyuma y'urukurikirane rw'ibitero vyahitanye abantu muri Isiraheli mu ntango z'umwaka uheze. Uruhagarara rwariyongereye mu mpera z'ukwezi guheze nyuma yaho abanyepalestine 10 biciwe mu mukwabo mu nkambi ya Jenin, hamwe na nyuma yaho umunyepalestine umwe ku giti ciwe yiciye abantu 7 akoresheje inkoho hanze y'isinagoga. Amakungu yarasavye impande zombi gusubiza inkota mu bwubati. Umugwizatunga wo mu gisata c'itangazamakuru muri Cameroon natawe mu mvuto. Ifatwa ryiwe rikaba rifitanye isano n'urupfu rw'umunyamakuru Martinez Zogo yarazwi cyane muri ico gihugu. Uwo mugwizatunga Jean-Pierre Omugu Belinga ari nawe nyene ikigo c'itangazamakuru l'Anecdote Media Group yafashwe nako mu gaturuturu k'uyu munsi. Bwana Zogo akaba yanirujwe akuwe hanze y'igituro c'igipolisi mu mujyi wa Yaounde harashize indwi 3. Ikiziga ciwe kija gutogwa mu nyuma cagaguwe ibihimba. Abategetsi batangaje mu ndwiheze yuko bafashe abantu benshi bakekwa ko isano n'ugo rupfu rwiwe. Prudent. Urakoze Florentine Kwizera kuri aya makuru ya BBC.
Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Turukiya aho abakozi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bari gusiganwa n'igihe mu gutabara abantu bahirimiweho n'inyubako nyuma y'imitingito ikomeye yibasiye uduce tw'amajyepfo ya Turukiya n'amajyaruguru ya Siriya. Abantu barenga 2,300 byemejwe ko bapfuye, abandi barirwa mu bihumbi byinshi barakomereka. Uyu mubare kandi uri kuzamuka mu gihe abagezweho ingaruka bakurwa mu binonko by'inyubako. Imbeho nayo ikaze iri kubangamira ibikorwa by'ubutabazi. Perezida wa Turukiya Tayyip Erdogan yasobanuye ibi bintu nk'ishyano ribi mu mateka y'igihugu kuva mu 1939. Inkuru ya Tom Bateman murigizweho na Victoria Honda. Amashusho ya video yerekanye ukuntu iyo nyubako yasenyukiye mu mujyi wa Diyarbakir muri Turukiya. Hari urusaku rw'abantu ndetse n'abatabazi bari bananiwe kugira icyo bakora igihe iyo nyubako yasenyukaga bitewe n'umutingito mutoya wajyaga kunganya ingufu n'umutingito wa mbere. Impuguke zivuga ko hashobora kuba indi mitingito mu majyepfo ya Turukiya n'amajyaruguru ya Siriya. Uyu mutingito wageze ku rugero rutari rwaboneka mu myaka 20 ishize kandi wibasiye akarere kashigishwe n'inzara, ubukene n'ikibazo cy'impunzi mu gihe umuyaga ukomeye wo mu gihe cy'ubukonje bukabije birimo kubungamira amasaha ya mbere y'igikorwa cy'ubutabazi. Umubare wabo byagizeho ingaruka urimo kugenda wiyongera buri saha kandi abategetsi ba Turukiya baravuga ko inyubako zitari munsi y'700 zasenyutse, ngo byitezwe ko uyu mubare kandi ukomeza kuzamuka cyane. Mu duce twinshi abantu barimo gukoresha intoki aho gukoresha imashini kabuhariwe mu gushakisha abarokotse, bumva niba hari akajwi kazamuka k'umuntu ugihumeka bashobora gutabara. Tom Bateman. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imwe mu miryango itegamiye kuri leta yasabye abaturage gukora imyigaragambyo yo gushyira umujyi wa Goma ku mavi, ikizwi nka ville morte mu rurimi rw'igifaransa. Umuryango Generation Positive RDC wasabye abaturage mu mujyi kuguma mu ngo ntibajye ku mirimo mu rwego rwo gusaba ko ingabo z'akarere k'uburasirazuba bwa Afurika zijya ku rugamba guhangana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na M23. Iyo myigaragambyo yitabiriwe ku buryo nta kazi kakozwe mu mujyi wa Goma, gusa amakuru avayo aravuga ko haje kwadukamo n'ibikorwa by'ubusahuzi. N'imyigaragambyo ibaye mu gihe hashize iminsi imirwano hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ikomeje mu karere k'uburasirazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Navuganye na Faustin Nzangande, umuhuzabikorwa ku rwego rw'intara muri Generation Positive RDC, mbanza kumubaza impamvu bakoze imyigaragambyo. Twayikoreye mu mujyi wa Goma, twayikoze dusaba iyi force ya EAC Eastern African Communities kuko yaje ku rugamba igahangana n'inyeshyamba za M23. Ariko si ubwa mbere mukoze imyigaragambyo, noneho ndumva rero uyu munsi mwahinduye. Ubundi mwajyaga mwigaragambya muvuga ko iva mu gihugu, none murayisaba kujya kurwana? Turayisaba kujya kurwana kuko twabibabwiye mu minsi yasize, twasanze yuko misiyo yayo ari misiyo ya MONUSCO. Kubwo uyu munsi ejo ministre des affaires étrangères yasinyije ikomunike iri kuvuga yuko imisiyo yabo ntari yo kujya ku ndambara. Dusanga imisiyo yabo ndaho itandukanye n'iya MONUSCO dusanganywe dufite hano. Mu bushize mwigaragambya mwavugaga ko mushaka kwizo ngabo ziva mu gihugu, none murimo murigaragambya muzisaba kujya kurwana. Ni iki cyatumye muhindura ubutumwa? Zazanywe mu gihugu kugira ngo zidufashe kubona umutekano. Aho zajaga kudufasha ngo tubone umutekano, ahubwo zaje zikora imihango yo gucungira no gufasha M23 kuba yakegera imbere, igafacilita M23 kuba yafata utundi turere mbeze n'umujyi wa Goma. Ibyo nta bimenyetso ariko bifitiye. None kuko turimo turumva ko murimo mukora n'ibikorwa binyuranye n'umutekano nko gusahura no gusenya amazu. Oya, ibyo sibyo ko mu myigaragambyo habamwe abantu benshi n'ababanzi nk'abajura bo bagiye kwiba amabotike gatandukanye hirya no hino, ariko nta muturage uyu munsi wagiye mu kazi. Naho ubundi imyigaragambyo twahamagereye abaturage gukora nuko observa ville morte. None iyo muvuga ville morte mushatse gusobanura iki mu magambo yumvikana? Ville morte ni abaturage kwibera mu rugo ndibaje mu mirimo. Ni imyigaragambyo igaragaza uburakari bw'abaturage kuko bararushe n'indambara, bararushe no kwicwa,
bararushwe no kubuzwa amahoro mbese n'imitwe zitandukanye, nayo mpamvu bibere mu rugo ntibaje mu mirimo, bereka guverinoma ya Kongo yuko bakeneye amahoro. None mu baturage bamerewe nabi mu bibazo by'umutekano, badafite umwanya wo gukora kubera imirwano, n'akanya bashobora kubona ko kugira ngo bakore, mwebwe murabagandisha. Ibyo ngibyo ntabwo bishobora kuba bibangamiye umutekano w'abo baturage, ahubwo mwitwa ko mumuvugira? Oya, ndana rimwe, kuko abaturage bo nabo ndaho nibo bakora ikinga, bari bacuruzaga nk'ibiryo bivuye muri Rucuru, muri Masisi, ariko aho hose ari mu maboko ya zira mu rwego rwa M23. N'abandi bose gukora mu mujyi wa Goma ndana akazi karimo, niyo mpamvu twabasabye kwigumira mu rugo, bakereka guverinoma ya Kongo yuko bakeneye amahoro, nta kindi bakeneye. None ibi bikorwa mwiteguye kubikora kugeza ryari? Twahamagariye abaturage kwigaragambya umunsi wa none gusa. Nta mirwano yabaye, nta gukozanyaho n'inzego z'umutekano? Ngo mu turere tumwe twagiye tugendamo abo nyine bandi kukubwira babajura n'abandi b'ingosi z'ibibi, abo nibo bagwanye n'abashinzwe umutekano. Faustin Nzangande, umuhuzabikorwa mu rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Generation Positive RDC, atugejeje ku isaa 10:45 hano i London. Ni saa 12 zibura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. Ni BBC Gahuzamiryango, urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, no kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook uratwumva mu buryo bw'amashusho kuri Facebook. Ugiye mwishakira ukandika BBC Gahuza. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Ndi Prudence Ngyumva. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tugarutse ku makuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko ufite ibimenyetso byerekana ibyaha bishobora kuba iby'intambara byakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu cyegeranyo cyayo, Human Rights Watch ivuga ko kandi ngo ingabo za leta ya Kongo zikorana n'imwe mu mitwe yitwaje intwaro ikora ibyaha bikomeye by'ubugome. Uyu muryango wongeraho ko hari impungenge zikomeye z'ubushyamirane bushingiye ku moko mu duce tuberamo imirwano. Navuganye na Thomas Fisi, n'umushakashatsi mukuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Human Rights Watch, ntangira mubaza icyo abateye gukora iki cyegeranyo. Well, as you know, the conflict is still going on between the Rwandan-backed M23. Nk'uko ubizi, intambara irakomeje hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Twabaruye ibyaha byakozwe n'umutwe wa M23 birimo ubwicanyi bunyuranije n'amategeko no kwinjiza ku ngufu abasivile mu gisirikare, kandi twerekana mu buryo burambuye ukuntu igisirikare cya Kongo kirimo kwitwara mu gukumira ibitero by'umutwe wa M23 gikorana n'imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko, kandi nayo ifite amateka y'ihohotera ry'ikiremwamuntu. U Rwanda ruhakana gufasha M23 n'uruhare urwo ari rwo rwose muri iyo ntambara. Ariko se ibyo byaha muvuga mwabonye ni ibihe kandi mubifite ibimenyetso ki? So first of all, on Rwanda's denial, I think that, Rwanda has systematically denied any involvement in Eastern Congo. Icyambere kuri uko guhakana ku Rwanda, ntekereza ko urabizi, u Rwanda rwahakanye buri gihe uruhare urwo ari rwo rwose rushinjwa kugira mu burasirazuba bwa Kongo. Nako byagenze ku mutwe wa CNDP wabanjirije M23, hanyuma na M23 hashize imyaka 10. Ariko amaperereza yatanze ibimenyetso bihagije birimo amafoto n'ubuhamya byerekana ko u Rwanda rudafasha gusa umutwe wa M23 mu bijyanye no kuha ibikoresho, ko ahubwo ruha ingufu ku bijyanye n'abarwanyi bawo, rukawufasha kurwana imbere muri Kongo. U Rwanda rushobora guhakana ibyo rushaka byose, kandi ntekereza ko ukuri kwagiye ahabona kandi kwemerwa na za guverinoma z'ibihugu by'amahanga, harimo Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi n'abandi. Naho ku bijyanye n'ibyaha n'ihohotera, twabaruye ubwicanyi bunyuranije n'amategeko. Nk'urugero, twamenye ko ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zishe abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko, abasivile batari munsi ya 22 mu murenge wa Kishishe,
nyuma y'imirwano n'ibice bitandukanye by'imitwe y'abamayimayi na FDLR n'abandi bakorana nayo banyatura nk'urugero. Kandi dufite amakuru yizewe avuga ko abandi basivile 10 bishwe icyo gihe ubwo inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zahigaga abagize iyo mitwe yitwaje intwaro ziva ku nzu zijya ku yindi. Urwo ni urugero rumwe, kandi twabaruye ibikorwa byo kwinjiza ku ngufu abasivile mu gisirikare. Abantu bakoreshwaga akazi ko kwikorera imitwaro bakajyanwa ku rugamba kugira ngo barwane. Twegeranije kandi ubundi bwicanyi bw'abandi basivile batari munsi ya 13 hagati y'ukwezi kwa 10 n'ukwa 11 ahandi muri teritwari ya Rucuru muri Kivu ya ruguru. Ibi byose birasobanuwe ku buryo burambuye kandi byegeranijwe mu cyegeranyo cyacu. Very detailed and documented in our report. M23 bahakana ibirego byose mu bashinja bavuga ko mwebwe mutajyaho ibintu bibera, ko muhabwa amakuru gusa kandi adashobora kugenzurwa. Ibyo mubivugaho iki? Well, then it's about who do you want to believe? Do you want to believe an armed group that is... Ubwo rero bihinduka ikibazo cy'uwo wemera kwavuga ukuri. Ushaka kwemera ibivugwa n'umutwe witwaje intwaro, ushaka gufata uturere, cyangwa se ushaka kwemera ibivugwa n'iperereza ryigenga. Rwose tuganira n'abantu imbona nkubone cyangwa kuri telefone iyo tudashoboye kubageraho, kandi turongera tugasuzuma twitonze twifashishije amasoko anyuranye ibyo twabwiwe bijyanye n'ibyaha n'amarorerwa twatwegeranije. Duha agaciro cyane amasoko ya mbere, aho tuvugana n'imiryango y'abakorewe ibyo, tukavugana n'ababibonye biba, abantu baba bari hafi yabo byagizeho ingaruka. Rero dufite ubushobozi bwo gushishoza neza kugira ngo tudashyiramo ubuhamya bw'abaringa cyangwa se ibindi nk'ibyo. Thomas Fesi wo muri Human Rights Watch. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro twagiranye ejo kuwa kabiri mu makuru yacu tuzabagezaho ibivugwa na Human Rights Watch ku birego by'uko ingabo za leta ya Congo zikorana n'imitwe y'inyeshyamba ndetse n'impungenge z'amakimbirane ashingiye ku moko mu turere tuberamo imirwano. Turacyanashaka kandi impande zombi zivugwa kuri iki kibazo. Tukiri ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu cyumweru gishize perezida w'u Burundi Ndayishimiye yatumije inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'akarere i Bujumbura kuganira ku bibazo uyu muryango wita ko bibangamiye akarere kose. Mu itangazo ry'ibyemezo ryasohowe n'ibiro bya perezida Ndayishimiye, iyi nama yasabye impande zose ziri mu mirwano muri Congo guhagarika imirwano. Ariko itangazo ntirivuga ku buryo bweruye by'umwihariko umutwe runaka, ahubwo ritegeka gusubira inyuma kw'imitwe yose yitwaje intwaro harimo n'iyo mu mahanga. Ni inama idasanzwe yitabiriwe n'abaperezida b'ibihugu bigize EAC bose usibye wa Sudani y'Epfo wohereje intumwa ye. None se iyi nama isobanuye iki? Ivuze ko amakimbirane ashobora kuba agiye kubonerwa umuti. Navuganye na Onesphore Matumba, akaba ari umusesenguzi ku bibazo bya Congo mu muryango mpuzamahanga ukurikirana amakimbirane International Crisis Group. Rwose twabibonye icyemezo cyiza, twanaragishimye kuko ibintu byari bisigaye bigeze urudubi. U Rwanda na Congo bisa n'ibigiye guterana mu mitwe neza, byagiye bitutumba nk'uko twakomeze tubivuga. Perezida Kagame akoresha amajambo akakaye, Perezida Tshisekedi akamusubiza n'andi majambo akakaye, ndetse hari na Katari yashatse kwicaza bariya abagabo bombi ariko baranga baranangira. Ntabwo bashakaga kubonana pe, ku buryo rero kubona Perezida Ndayishimiye yaratumije iriya nama, bariya ba perezida bose ba EAC n'uva bose baraje, ni intambwe nziza. Nibyo koko ntawahakana ko kuba nibura barafashe intambwe yo guhura ari ikintu cyiza ku karere ndetse no ku banyagihugu bako. Ariko se kubona barahuye mu itangazo bashyize ahagaragara ry'ibyemezo, nta cyemezo wavuga ngo ni gishya kigiye kurangiza imirwano? Mwabibonye gute ibyasohowe mu itangazo? Yewe ibyasohotse muri itangazo nk'uko bivuze nta bishasha bavuze ko imirwano yongera igahagarara, ko abakuru b'ingabo bicara bakongera bagashyiraho indi gahunda y'ukumva mbese amahoro yagaruka. Ikomunike yavuye i Bujumbura yerekana umwuka wari muri iyo nama, ariko nk'uko twabivuze
n'intambwe wenda nibishoboka bakazongera bakazahura ahari bashobora kuja noneho mu misi y'ikibazo. Kuba abakuru b'ibihugu basabye Congo kuvugana na M23 kandi Congo yita umutwe w'iterabwoba, ese byaba byerekana ko ibintu bigiye guhinduka? Oya, iriya tangazo tanga mbese ibintu bisa n'ibyifuzo, ariko urebye nshaka kwereka ko tukiri kure cyane y'ibyo byifuzo bashaka ko biba. Nuko bukeye bwaho guverinoma ya Congo yasohoye irindi tangazo ryo rivuga ko yego bemeye ibyavuze muri ya nama y'Ibujumbura, ariko bakavuga ko M23 igomba gukubitwa kandi igakubitwa na ziriya ngabo z'akarere, ko ibiganiro byose byazashoboka ariko M23 yavuye mu birindiro byazo kwita kirasa ku basirikare ba Congo n'ababisco. Ariko no mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya perezida w'u Burundi ntabwo iryo tangazo rivuga umutwe runaka ugomba kurangiza intambara, ntabwo babuvuga mu izina, baravuga gusa imitwe yose irwanira hariya muri kara karere harimo n'iy'abanyamahanga. Ahubwo itangazo rindi ryasohowe nyine na leta ya Congo iryo rikavuga M23 mu izina. Ntabwo bigaragaza urwikekwe rukomeje kubamo hagati y'aba bakuru b'ibihugu nubwo bahuye bwose? Rwose biragaragaza neza ko mu nama y'abakuru b'ibihugu batabiranya kandi murore. Nuko usanga hari ikintu kimeze nko kutizerana muri abakuru b'ibihugu. Kuriya kusanga bagasohora itangazo bagera hanze bakavuga ibindi bagakora ibindi bitemeranijwe. Iki nicyo kibazo cya mbere kiri muri aka karere. Hari diplomasi yo kubeshanya, yo guhishanyishanya ukuri nyako. Ibiganiro babihoramo ariko ntibashire resolution bavanye mu biganiro mu ngiro. Onesforce Matumba wo muri International Crisis Group. Noneho reka ijambo Jean-Claude Mwambutsa mu mikino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri iki kiganiro cyacu duhereye mu irushanwa ryo gusiganwa ku magare. Umunyarwanda wegukanye la Tropical Amisa Bongo riheruka Moise Mugisha ari mu itsinda rihagarariye Rwanda mu ry'umwaka, akaba yitezweho kongera kwitwara neza. Mu mupira w'amaguru noneho ikipe ya APRFC yarayifashe umwanya wa kabiri w'agateganyo n'amanota 31 nyuma yo gutsinda Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa. Mukura igomba guhura na Rayon Sport mu mpera z'icyumweru, yo iri ku mwanya wa karindwi n'amanota 23. AS Kigali iyoboye urutonde rw'agateganyo n'amanota 33. Mu yindi mikino yabaye, Kiyovu Sport ya gatatu ku rutonde yanganyije na Kasogi ubusa ku busa. Sunrise inganya na Bugesera igitego kimwe ku kindi, mu gihe Tenseri yatsinze Rutsiro igitego kimwe ku busa. Mu Burundi naho igice cya kabiri cya shampiyona cyaratangiye, imikino ikaba igeze ku munsi wa 16. Bumamuru yatsinze Musongati ibitego 2-1, Vitaro itsinda Olympic Star ibitego 3-1. Naho Rukinzo inganya na Young Boys ibitego 3-3. Nyuma y'umunsi wa 16, Bumamuru niyo iyoboye urutonde n'amanota 35, iranganya na Vitaro umubare w'amanota, ariko zigatandukanywa n'ibitego zatsinze, kuko imwe izigamye ibitego 19 indi ikazigama 11. Ku mugabane wa Afrika kandi, ariko turacyari mu mupira w'amaguru, igihugu cya Algeria cyabaye cya mbere cyageze muri kimwe cya kane kirangiza mu mikino y'igikombe cya CHAN cyakiriye. Algeria yashoboye gutsinda imikino 3 yayo, ibona amanota 9. Mu itsinda irimo rya mbere kandi yakomeje iri kumwe na Mozambique ifite amanota 4. Indi kipe imaze kubona itike ni Senegal mu itsinda rya kabiri, yashoboye gutsinda imikino 2 igatakaza umwe. Muri iri tsinda Cote d'Ivoire nayo yabonye itike, mu gihe Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo zasezerewe. Mu yandi matsinda, Sudani irakina na Madagascar mu itsinda rya gatatu, Nigeria izahure ejo na Cameroon mu itsinda rya kane, naho mu rya gatanu Mali izakine na Mauritania. Ku mugabane w'Uburayi, ikipe ya Arsenal yongeye gushimangira ko ishaka igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza nyuma yo gutsinda Manchester United ibitego 3-2. Eddie Nketiah yatsinzemo 2 birimo icyo yabonye ku munota wa nyuma. Uyu wari ubaye umukino wa kabiri wikurikiranya Manchester United itsindwa igitego ku munota wa nyuma y'icyo yatsinzwe na Crystal Palace
iyo ni inkuru ishaje muratwihanganira umukino wabaye mu cyumweru gishize ahubwo umukino warabaye ni umukino Manchester City yatsinzwemo na Tottenham igice cy'igitego kimwe ku busa naho Arsenal ikaba yaratsinzwe na Everton kuwa gatandatu igitego kimwe ku busa ariko Arsenal iracyakomeje kuyobora urutonde n'amanota 50 ikaba irusha Manchester City amanota 5 ibiganiro byacu naha bisoreje ushobora kongera kubyumva kuri bigari.com twafashijwe na Jay Magane ku buhanga bw'ibyuma agenda Prudence Ngiyumva na hejo wakoze guhitamo bigari.com rarya Thank you.